Добро вечер. Недела 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 60 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва едно ексклузивно интервју со адвокат Горан Петруневич за жолта куќа, за УЧК, за 4.500 припадници на УЧК и на ОВК кои американски униформи, во НАТО униформи, доаѓаат на Косово 99 година, остануваат на територија на Косово, Македонија и во целиот регион и секогаш на повик може да предизвикат одредена безбедносна криза, која што беше 2001 година во Република Македонија, чие едно ексклузивно интервју, 60 минути, останете со нас, сигурно нема да зажалите. Господин Петрович, што се случува на Косово? УЧК се пушта низ вода, одредени команданти се пуштат низ вода, период од 20-22 години е всушност период кога одредени комесари, команданти ја завршуваат својата роля, својата улога. Што ви очекувате на Косово, бидејќи ги познавате тие процеси тамо, ги познавате работите тамо? Pa evo, na sreću, na žalost, poznajem i to dosta. Ja sam u periodu 98-99. godine bio sudija na Kosovu. Bio sam u Peći i rat sam proveo 99. godine. Вие сте последен. Vodio istrage faktički protiv Ramuša Haridinaja, protiv onih ljudi iz OVK ili UČK, kako oni kažu, na Kosovu i Metohiji, posebno u delu Metohije. Znači, to je rejon Peć, Dečani, Đakovica do Prizrena. Вие сте последен што има осудено група од 126, ако не се лажам. 143. 143, значи. Jest. Тоа е близу до она бројка на убиени бугарски тајкуни во време на Бојко Борисов. Значи, таа некоја магична бројка 145, 143. Nažalost, ti ljudi su bili uhvaćeni u krivičnom delu, teškom zločinu. Oni su bili organizovali se, naoružali, napadali vojsku i policiju u periodu bombardovanja, znači u periodu rata. Direktno se stavili faktički na strane neprijatelja i kada su uhvaćeni, njih je bilo pohapšeno mnogo više, ali samo se za ovo 143 su postojali dokazi barutne čestice na njihovim rukama, odeći i tako dalje, moglo dokazati da su oni bili u kontaktu sa oružjem. Во Метохија делува групата на Рамуш Харединај. Таа е тамо главна. Да. Видите го имате истражувано Рамуш Харединај. Да. Прв се повлече Рамуш Харединај од премиерската функција, сега нели има некоја најава дека би сакал да биде кандидат за председател на Косово. Ramuš Haradinaj je vrlo interesantan lik. On je jedan vrlo ozbiljan, rekao bih pre svega, prvo je ozbiljan bio kao terorista, a onda, bez obzira na njegovu možda neobrazovanost ili njegovo neobrazovanje, kako bi rekli, mnogi su to zamerali, pokazao se kao i ozbiljan političar. Ramuš Haradinaj je uspeo da animira svoje saveznike, to je sa zapada, dakle deo NATO-a sa kojim je bio u savezništvu, da mu pomognu da na neki način prevesla Haški tribunal. I on je to učinio. Haški tribunal njega 2 puta oslobađa. On je uspeo da dobije takvu privilegiju da ga u momentu kada se sudi Haški tribunal pusti na slobodu, da mu dozvoli da se bavi politikom i da on u tom periodu eliminiše sve dokaze koji su bili protiv njega. Od toga je 13 svedoka ubijeno, masa svedoka je odustala, zastrašena, jedan deo svedoka je potkupljen i na kraju je sudska odluka bila da protiv Ramuša Haradinaja nema čistih dokaza. Pa naravno da ih nema kad ih je on otklonio. 13 ljudi su ubijeni. 13 ljudi je ubijeno. Preko 20 ljudi je odustalo od svedočenja. Od kojih je jedan sigurno deo bio zastrašen, zaplašen, jedan deo potplaćen. Gledajte koja je ta mašinerija која вие можете да убиете 13 луѓе, 26 да се откажат. Значи, тоа е сериозна машинерија која функционира и која работи. I to je očigledno da je ovaj sud sada prilikom odlučivanja o produženju pritvora ovoj sedmorici, uključujući Tačija, Veselije i ostale, токму тие работи ги имаме. Upravo ima u vidu i glavni razlog zbog čega su oni odlučili da se pritvor njima produži, mogućnost da dođe do problema sa svedocima kao što je to dolazilo u vreme Ramuša Haradinaja i suđenja pred Haškim tribunalom. Рамуш Харединај нас не се појавува преку брат му, Дауд Харединај, Da. во диво населје во Куманово 2015 година. Njegovi tragovi su mnogo širi. On ima ambicija Velike Albanije i on se ne odriče toga. Svako ima pravo da smašta čemu god hoćete, ali da ubija, pogotovo druge nacionalnosti, zbog toga što je njegova ideja i njegov neki cilj u toj bilo kakvom njegovom nastupanju, to nema pravo niko. A oni su to radili. Вие сте биле на Косово таа 98-99 година. Tako je.
Значи, го гледате целиот тој процес кога Србија се повлекува, а кога косоварите или албанците презимат власта врз база, нели, на поддршката на НАТО структурите. Да. Па видите, Има после Кумановскog sporazuma, Kumanovski sporazum je predviđao trenutno povlačenje srpskih snaga bezbednosti, vojske i policije. I to je i potpisano i srpska vojska i policija se povlačila. Nažalost, paralelno sa povlačenjem srpske vojske i policije, učinjeni su strahoviti zločini nad srpskim i nealbanskim stanovništvom, prvenstveno Romima, od strane dela UČK koji je bio obučen u NATO-ve uniforme. Naime, prvi kontingent NATO-vih snaga, NATO-ve pešadije, za koje smo mi mislili da je NATO-a pešadija, u stvari su bili pripadnici UČK sa instruktorima iz NATO-a. I oni su bili u uniformama NATO-a, neki deo, jedan kontingent njih je bio nekakvim crnim uniformama, ali su svi smatrali da je to sastavni deo međunarodnih snaga, NATO-ovih snaga koji ulazi, da sada, nakon povlačenja srpskih snaga, zaštiti stanovništvo i da uspostavi mir. Međutim, ако добро ве разбирам, сигурно сам. Значи, НАТО проценува дека Србите нема да го испочитуваат Кумановскиот договор. Tako je, oni su... Значи, проценката на НАТО дека Србите нема и дека дел на Србите ќе остана тамо. Oni nisu verovali da će srpske snage ispoštovati Kumanovski dogovor i da će se povući bez borbe. Očekivali su napad. I zbog toga su taj kontingent Albanac, oko 4.500 njih, u sopstvenim uniformama NATO isturili napred. Jer u slučaju da su srpska vojska i policija napravile određene zasede, prevare ili bilo šta drugo, da onda izginu ti koji su išli napred, a ne NATO-va struktura i NATO vojska. Što je logično. I to je logično jer oni dolaze tamo, pomažu Albancima u stvaranju druge države na tom prostoru, okupiraju srpsku teritoriju Kosova i Metohije, znači zauzimaju deo nezavisne, suverene, međunarodno priznate države. U takvim uslovima onda su oni rekli u redu, onda, ali vi morate da izginete za to, a ne mi. 4.500 луѓе, Kosovari, UČK, во НАТО униформи. To je 99. godina. To je 99. godina, to je juni mesec 99. godine. Oni ulaze i, nažalost, u kratkom vremenskom periodu, narednih mesec dana, 99% zločina koje su se dogodili dole, ubistava, otmica, trgovine, organima i svega ostalog, Tije gi pravate. Upravo su uradili oni i, što je najgore, u velikom broju iz NATO-vih uniformi. Со НАТО. Tako je. Tu se rađa ta vrsta, odnosno tu se širi ta vrsta saradnje između NATO-a i UČK, koja se rodila i 98. godine, a posebno posvedočila 99. godine u vreme bombardovanja kada je UČK bila pešadija na zemlji, a NATO davao podršku u bombardovanju sa neba. To počelo 98. godina, neli? Počelo i ranije. Ричард Холбрук, она негова средба во Јуник со командантите на УČK, со припадниците на УČK. Vidite, planiranje ustanka na Kosovu postoji, mi smo našli to u tragovima i dokumentima gore u Haškom tribunalu, je postala mnogo ranije. Znači, u State Department su postojali i u njihovoj centralnoj obaveštajnoj agenciji, postojali su planovi za militarizaciju Albanaca na Kosovu i za dizanje ustanka, za stvaranje uslova za jedan mali konflikt na tom prostoru koji bi prethodio odvajanju Kosova. Čak po nekim planovima to je trebala da bude prva tačka u razbijanju Jugoslavije. Znači, ne Slovenija i Hrvatska, već upravo Kosovo. Ali se u jednom trenutku od toga odustalo, zbog toga što su se u Hrvatskoj i Sloveniji stekli uslovi mnogo brže i zbog toga što je Nemačka se uključila zajedno sa Vatikanom u pomoć Sloveniji i Hrvatskoj u tom procesu jednostranog odcepljenja Jugoslavije, dakle rušenja Jugoslavije kao države. Tako da je Kosovo kasnilo sa tim. Последен, да. Tako je, ispalo da je poslednje, u stvari je trebalo da bude prvo. Стипе Месич, например, раскажу приказната, дека таа некаде 1991 година има со Рами Салија, тој лично средба, кај што им се нуди помош, пари, оружје, помош во жито и така натаму, да се различи тогашна ЕНА, нели, да се отвори тој јужен фронт, дали во Македонија со албанците или на Косово, и тоа не се прави. Но тие планови во State Department, што велите во ЦИА, постојат веќе крај на 80-те години. Најмалку крај на 80-те години. Tako je, čak i ranije 70-ih godina su postojali. Mi smo našli jednu mapu koja je bila najslikovitija, to je objavilo neki časopis gore, pa je brzo nestalo u Americi,
koja je najslikovitija bila mapa bivše Jugoslavije sa republikama i pokrajinama. Ali tako što su granice odvojene, što se ona raspada po šavovima granica. I interesantno, recimo, Plamičak je na Kosovu, a u Bosni cela je gorela. Bosna i Hercegovina je gorela cela. Što znači, oni su tada znali kakva je koja sredina i kakve će efekte proizvesti izazivanje jednog unutrašnjeg sukoba, građanskog, verskog i tako dalje. I znali su da će u Bosni biti najkrvavije. Tada još, 70. godine. Вие бевте дел на тимот, и се уште се дел на тимот на Радован Караджич. Бевте шеф на тимот, координатор и така натаму, значи тамо ги знаете тие работи. Ке се вратиме на Радован Караджич да ја заокружиме ова косовска прекрст. Тие 4.500 луѓе. Начело на нив е Хашим Тачи и ова екипа, Кадри Весели. Njima je formalno bila komanda NATO-a, pretpostavljena, ali faktički to su bili komandanti OVK. Всушност сега НАТО треба да ги суди во наводници своите луѓе, односно албанците во нивни униформи. Zločini za koje su oni počinili dole, oni su počinili uz saglasnost, uz dogovor ili u krajnjem slučaju uz čak i pomaganje struktura NATO-a. Zbog toga je veliki problem da se i u ovom sudu gore sada koji se nalazi u Hagu, koji sudi OVK, da u tom sudu dođe do otvaranja tih velikih, drastičnih slučajeva masovnog stradanja Srba ili nealbanaca. Jer to kompromituje osnovnu ulogu i osnovnu prirodu UČK i njihove borbe, kako oni kažu. Zato ti je vela дека сега најмногу ке им се суди на Хашим Тачи и на другите за злосторства кон самите албанци. Tako je. А не кон србите или кон не србите. Иако 98 случаи најмалку на убиства. Vrlo malo će biti tu ubistva Srba ili nealbanaca. U krajnjem slučaju, meni nije jasna jedna stvar, koncept tog suda gore i njihova nadležnost. Meni kao pravniku, kao, ajde da kažem, i čoveku koji se bavi ovim poslom i pogotovo međunarodnim krivičnim pravom, međunarodnim sudovima dugo godina. I kao sudija sam se bavio jednim delom tog posla, evo sada kao advokat gotovo 20 godina. Nije mi jasno kakve veze ima međusobno političko ubijanje Albanaca i njihova borba za vlast i prevlast u okviru njihovog nacionalnog bića u odnosu na zločine koji su vršeni iz nacionalnih pobuda. I to nikako ne može biti u istom košu. Радован Караджич, Ratko Mladić, hrvatski generali, no не се hrvatskите генерали тамо носени или не знам Љубе Бошковски, Јохан Тарчуловски, тие не се носени во Хаг, бидејќи убивале македонци, се носени во Хаг поради одредени обвинувања за злосторства кон Срби, кон Хрвати. Dakle, ovo što se sada gore pred sudom ovim u Hagu, to je Kosovski sud koji zaseda u Hagu. Бидејќи тамо се несигурни дека ќе може да спроведат одредени procesi. Tako je. Ja se bojim da neće doći do otvaranja tih velikih slučajeva koji će na najdrastičniji način pokazati svu zločinačku i terorističku prirodu OVK. Toga neće biti otvoreno, evo zbog čega. Neće zbog toga što bi se otvaranjem tih slučajeva došlo i do njihovih pomagača, saveznika, a to su u prvom redu Sjedinjene Američke Države, odnosno članice zemalja NATO-a, koji su obučavali, naoružavali, organizovali OVK u njegovoj borbi. Има една интересна коинциденција, значи Хашим Тачи се отвара процесот против него и откажува посетата на Вашингтон. Првата средба некаде јуни-јули месец со Александар Вучич во Белата куќа е откажана. И откажува и Хашим Тачи, и откажува и нели косовскиот премиер Хоти. Меѓутоа Хашим Тачи оди на средба со Реджеп Тајип Ердоган во Турција. Да. Сега знаете, со обидом нели да најдам некоја логика зошто е тоа така. Хашим Тачи е познат по жолтата куќа, по трговија со органи, по набавка на оружје, по разни формови на шверцови, на криминали и така натаму. Многу опашки се врзуваат и за Реджеп Тајип Ердоган. Во овие ваши истраги, судски процеси, анализи, брањење во Хаг и така натаму, имате ли најдено одредени докази? Во што почива и на што се базира таа врска? Знаете, ако ви се отвори судски процес во Хаг и првата средба што вие правите со Ердоган во Истанбул, тоа веќе покажува одредена близина и близкост. Sad ću vam reći, taj kontingent od 4.500 ljudi koji je ušao na Kosovo i koji izvršio velike zločine, on je delimično demobilisan, a onda je deo njega prebačen u Makedoniju. Tako da tragove tog problema koji smo mi ovde dobili u startu, imate i vi dole u Makedoniji.
Od tije 4.500 ljudi. Tako je, nešto više od 1000 ljudi je prebačeno dole i to je trebalo da bude jedno jezgro nekog kontingenta koje će NATO, odnosno Sjedinjene Američke Države, odnosno CIA upotrebljavati kao jednu vrstu mehanizma za izazivanje sukoba na Balkanu. Kad im god treba, oni će ih pokrenuti da nešto urade. Dakle, to su prvenstveno pripadnici, veterani OVK i među njima ima i stranaca, profesionalaca, penzionisanih oficira NATO i tako To dalje. oni se javovali nazva vojnata 2001. godina. Tako Da je. li ta struktura se Upravo javila... su oni tako je, oni su i napravili ono dole što se dogodilo i zbog jedne vrlo uspešne antiterorističke akcije koju su sprovele specijalne jedinice makedonske, gde su ih okružili i u velikoj meri je pretilo da ih unište potpuno, što su naravno trebali po svim međunarodnim pravilima. Johan Tačulovski je dobio 13 godina zatvora gore u Hagu zbog toga što nije poslušao naredbu da prekine vatru nekih 15 minuta ili pola sata. Za to što je on uradio i to što su uradile specijalne makedonske jedinice, bez stradanja civila, za takvu akciju sprovedenu, antiterorističku akciju, bi trebali da dobiju orden od bilo koje zemlje sveta. A oni su dobili zatvor. I to je taj neprincipijelni način tumačenja međunarodnog prava koji se na nama Srbima trenira poslednjih više od 20 godina. Znači 4.500 ljudi u formi na NATO, 99. godina. Tako je. Prvi vligot na Kosovo. Tako je. Del se rasformirani. Tako je. I u to delo stanovat. Deo se preobukao u odela i ušao u politiku. Tako je. Beja predsedatelji, premijeri i tako na to. 1000 ljudi od ta struktura od 4.500 ljudi dođe u Makedoniju. Tako je. Ja pravi vojnata 2001. godina. Tako je. I u više navrata kasnije taj kontingent se smanjao po nekim informacijama kojima ja sad raspolažem. Jedno jezgro od između 50 i 70 njih se i dalje nalazi u okolini Skoplja na određenoj lokaciji i isto tako može da se aktivira od strane NATO-a da izazove sukob. Bila deka se vo Račinovo. Selo Račinovo. Da. Deka u Račinu imam 50 do 70 ljudi koji se delna ova struktura, delna ovaj kontingent. Koji su deo toga. Oni su sad već veterani, možda ih je malo i zanovljeno, oni su već u godinama, ali obučeni da mogu da izazovu sukobe u svakom trenutku. Ima li konflikti natreba ta struktura? Gledajte, ovo što je slučaj Divo naselje 2015. godina. Odredena kosovska grupa koja je preko Gošince, ta kosovska makedonska granica, vlegla v Kumanovo i su obidova da go smeni od vlast Ali Ahmeti. Ima li konflikti natreba ta struktura na učaka koji što su obidovat mili da ga razreštat preko vojni konflikt? Znači od 2015. godina na sudenjето нивно, всушност се лансира тезата дека треба да биде нов конфликт, нова војна, кај што нова учака гарнитура ќе го замени Али Ахмети на чело на Албанија. Upravo tako, vidite, taj deo američke administracije koji je pod potpunom kontrolom tog dela američke duboke države i snaga koje sprovode neoliberalni globalizam u svetu, proglašavajući svaku tačku zemaljske kugle za svoj nacionalni interes, ima koncept da svaki sukob koji se završi takozvanim mirom, koji oni nametnu na prostoru, predstavlja u stvari ništa drugo nego podmetnutu minu koja preko okeana može da se aktivira u svakom trenutku i da se zove sukob. Dakle, nema ni jedne tačke gde je NATO učestvovao u sukobima, gde je došlo ili kao mirovne snage gde su došli pa su uspostavili nekakav mir i nekakve sporazume, da to nije rovita tačka u kojoj može u svakom trenutku da se u vrlo kratkom vremenskom periodu izazovu sukobi. Tako da je jedan od primjera upravo takve mogućnosti da se izazovu sukobi upravo bilo i ovaj odnos, odnosno upad ka Kumanovu i pokušaj da se Ahmeti zbog. Jasno, ja ću i na stavstvom postaviti pitanje da možete... Možete slobodno. Da me razumem. Znači, osim Kumanova 2015. godine i to što se dešava Smilkovsko jezero 2012. godine je ostalo nerazjašnjeno. A sad ću na makedonskom i da makedonska politika. Znači, osim za Kumanovo, ta 2015. godina, to je Divo naselje u Kumanovo i така натаму, се спомнува дека дел на тие луѓе, дел на таа групација, всушност учествуваат и во настаните на Смилковско езеро, кај што се 40 убиени, кај што има еден масакар кој е направен на Велики четврток на голем христијански празник во Република Македонија и кој требаше да предизвика една нова граѓанска војна во Македонија. Учествуваат ли тие структури? Исклучиво. Они su bili nosioci tih događaja. И во Смилковско езеро? Tako je.
Zato nema razrešnica na to. Nema razrešnica zbog toga što je upravo NATO stoji iza toga i to su njegove strukture. Znači, to su njegovi ljudi i oni ih štite. Otvaranjem postupaka, hapšenjem tih ljudi, došlo bi se do mogućnosti da kroz određene dokaze se... Da se stigne do NATO. Da se stigne do NATO. Do vrvat na NATO. Tako je. I gde god postoji takva opasnost, NATO zatvara te postupke. Znači uvijek 4.500 ljudi Tako je. koji se v NATO uniformi, 99. godina, Tako je. Albanci doneseni na Kosovo, učestvovali od vojната Македонија, но учесtvovат и во масакрот, според вас, на Смилковско езеро. 100%. To su strašni работи. Nažalost je tako. Mi smo poligon, Balkan je poligon za uigravanje nestabilnosti Evrope koju taj deo američke administracije opet, jer smo mi sada videli kako izgleda Trumpovska administracija, odnosno kakve su težnje tog dela duboke američke države. Ako mi date možda 2 minuta samo da elaboriram jednu stvar koja je jako bitna. Sve ovo što smo mi pripisivali Sjedinjenim Američkim Državama u tom njihovom imperializmu i u tom nastojanju da zavladaju čitavom svetu, što jesu u jednom trenutku učinili, bili najveća i jedina sila na svetu. To u stvari je zloupotreba američke države, američke privrede, američkih glasača, američkih poreskih obaveznika u svrhu jačanja globalizma, odnosno neoliberalnog globalizma i korporativnog delovanja. Dakle, došli smo do situacije da više država ne vlada korporacijama, nego korporacije vladaju državama. I to je, ovo što se sada događa u svetu, to je sukob između korporativnog i etatističkog. Znači, države i korporacija. Umesto da država bude jača od korporacija i da stavi korporaciju u sopstvenu funkciju, korporacije su toliko ojačale, međunarodne korporacije, ogromne korporacije, globalne korporacije, one su toliko ojačale da one upravljaju državama. Između ostalog, jedan od najgorih primjera takvog upravljanja i zloupotrebe države, to je zloupotreba spoljne politike američke administracije u vreme vlasti Demokratske stranke. I to se sada događa. Šta se dogodilo sa Trumpom? Trump je došao u jednom trenutku kada je pobedio interes onog dela američke duboke države, koji ima drugačiju viziju američke spoljne politike, gdje kaže, nemamo mi više para, nemamo mi više moći da držimo svaku tačku zemaljske kugle. Ajde da izvršimo rekoncentraciju naših uticaja na one prostore i one tačke i one interese koje mi stvarno možemo da držimo. Jačajmo ekonomski Ameriku i gledajmo da što manje tih ratova bude u kojima ćemo se mi trošiti. Evo sad imamo situaciju u kojoj dolazi ponovo Bidenova administracija, odnosno ponovo Demokratska stranka. Sada ćemo vidjeti kada će se i za koji je vremenski period početi ponovo da izbijaju ratovi. Vidite, 4 godine, sem nekih sporadičnih incidenata, pojedinačnih ubistava, ono što je bilo u Iraku i, ne znam, sa bombardovanjem onih brodova i tako dalje, to je sve bilo, da kažem, pojedinačni incidenti. Nijedan rat nije izbio u vreme 4 godine Trumpove vladavine. Nije isključeno da će sada onaj vojni lobi koji ne kontroliše ni Trump ni njegova administracija i dalje, koji je dugo godina ukorenjen i iznedrio se iz demokratske administracije, sada na ponovnom povratku demokratske administracije na vlast u Americi, da izazove neki od sukoba. Ja samo očekujem gde će sada da plane rat. Očekujem, čak sam ubeđen da će to biti pre nego što Trump preda vlast Biden. A to nije naravno vezano ni za njega, ni za njegovu administraciju, već za novodolazeću. Mnogo je интересен случајот на Жолта куќа, кој се случува токму во тој временски период, а и подоста, нели, има одредени индици, ќе му се судили на Хашим Тачи за Жолта куќа и кои се вашите сознание и индици. Значи, два случаи ми се интересни тамо за Косово. Жолта куќа и падот на оној чешки авион. Вие сте вклучени во падот на тој чешки авион. Да, всушност словачки повеќе авион. Да, словачки авион. Поточно речено, значи ќе можеме ли да ги анализираме тие два случаи? Значи Жолтата куќа и падот на словачкиот авион, бидејќи Мирослав Лајчак ми се јавува тамо кај словачкиот авион, а подосна ви се јавува од Црна Гора, Мило Ѓукановиќ, државниот удар и така натаму и така. Nažalost, Miroslav Lajčak je jedan od ozbiljnih uglednih diplomata u okviru Europske unije i te globalističke nomenklature.
ali mi jako imamo loše iskustva sa njim. Gde god se on se pojavio i njegovi tragovi smrde vrlo velikom nepravdom i lošim odnosima prema Srbima. Što je prikaznata su slovački On bataljon? je jako loše uradio u Crnoj Gori i odigrao jednu vrlo prljavu ulogu, posredničku koruptivnu ulogu u donošenju i smanjenju cenzusa prilikom odlučivanja referenduma na crnogorskom tom referendumu o odvajanju i razbijanju Jugoslavije. Zatim u Bosni kada je bio visoki predstavnik takođe je jako negativnu ulogu odigrao, umesto da vodi ka pomirenju, on je podsticao sukobe i konačno pojavio se sada u ovoj ulozi posredničkoj ispred Brisla da bi kao navodno vodio ka pomirenju između Beograda i Prištine. Ja vam tvrdim, sa Lajčakom, gde se on pojavi, nema pomirenja. Dobro, kovek je го отвараме Лајчак пред жолтата куќа. Tako je. Што е вистината, што е прикazната со падот на тој словачки авион? Тамо се дел од словачкиот контингент, Tako je. кој се носи или се враќа од Косово, паѓа авионот и е затворена преку ноќ истрага. Tako je. Proglašeno je da je pilot kriv za pad aviona, da bi posle vrlo kratkog vremenskog perioda odlokovali tog pilota, njegova žena je odbila da primi orden. U Slovačkoj su formirana dva udruženja, udruženje poginulih, 42 je poginulo u tom udesu aviona, za koji ni osnovno sumnjaju da nije sam pao, već da je oboren, i da je uzrok obaranja tog aviona dokazi koje je taj bataljon pronašao na određenim lokacijama nedaleko od Podujeva, koji po onome što se može iz usmenih kazivanja i nekih drugih dokaza zaključiti, predstavljaju masovne grobnice onih kojima su uzeti organi, jer po izjavi jednog od svedoka, tu su u tim grobnicama pronađi leševi sa rastruganom grudnom kosti. To apsolutno ukazuje na žrtve trgovine organima. A žrtve trgovine organima apsolutno vuče ka NATO-u, ka delu NATO-a, kriminalnom delu NATO-a, kriminalizovanom delu NATO-a. Kome je to postao biznis? I mnogi od njih su to radili. U to isto je bio uključen direktno i Bernard Kouchner. Vi se sećate njegove uloge dole. Sećate se njegove reakcije u Gračanici kada mu je vaš kolega iz Gračanice postavio pitanje ne o žutoj kući, nego o trgovini organima. Kad je on sam potpuno iskrivio, izgubio i tako dalje. To je, kako se zove ovaj novinar, poznati naš dole novinar sa Kosova i Metohije, sjajno izvedo u jednom trenutku, samo mu je rekao, šta vi znate o trgovini organima? I on se potpuno izgubio. Počeo je da muca, nije znao šta da kaže, kako je trgovina, da i tako dalje. Iz čega se moglo vidjeti da je Bernard Kouchner kao jedan visoko pozicioner i međunarodni predstavnik dole i kao visoko pozicionirani u toj organizaciji, nevladinoj organizaciji koja se zove Lekari bez granica, a ja ih uvek zovem Lekari bez granica i bez savesti, koji su očigledno učestvovali u organizaciji trgovine organima. To je jedan najveći, najmonstruozniji zločin na međunarodnom nivou. On se događao, nije se on samo događao na Kosovu, on je počeo još u Vukovaru. U Vukovarskoj bolnici na hrpi onih tamo leševa koji su pronađeni nakon zauzimanja bolnice, pronađeni su ljudi sa rastruganim grudnom kosti. Ali se to tada nije znalo. Da je tada Vesna Bosanac radila što su ovi dole radili na Kosovu. Dakle, ako se krene istraživanje trgovine organima, ona nužno vodi ka NATO-u u jednom pravcu, a u drugom pravcu nužno vodi ka nekim strukturama iz Turske. U to vreme. И тука е тај Ердоган. Sa Erdoganom i kosovskim Albancima postoji jedan problem. Oni su u Turskoj uživali potpunu privilegiju. Jer su dolazili kao proganjani muslimani sa područja Balkana od strane hrišćana u Tursku. I Turska ih je prigrla, prihvatila, pomogla i tako dalje i tako dalje. Dosta ih je dole otišlo i upravo su se prikazivali kao žrtve tog srpskog režima, religijske žrtve hrišćanstva nad muslimanskim stanovništvom i tako dalje. Da bi, i dobili su sve privilegije dole, ozbiljne privilegije su dobili, veće privilegije nego sami turski državljani. Da bi u vreme kada je pokušan prevrat u Turskoj, kada je gulenistička ta struja pokušala uz pomoć Pentagona da ne samo smeni, nego da ubije Erdogana, iza koga je stao Putin i Rusija, zaštitili ga u tom pravcu, i obavešteno i vojno, a 90% Albanaca koji živi u Turskoj, njihovih potomaka, je stao na stranu pučista. I od tog momenta nadalje, odnosi između Erdogana i kosovskih Albanaca nisu dobri.
I tada su kosovski Albanci izgubili, Albanci uopšte sa ovog prostora Balkana, izgubili naklonost turske vlasti na način na koji i u obimu koji su imali prethodno. Zato se sada, vidite da Erdogan nikad nije otišao u Prištinu, otkad ovde dolazi, otkad se to dogodilo, naravno, a što se tiče odlaska Hašima Tačija, to je njegov očajnički pokušaj da se zaštiti. On je što otišao i u Ameriku i pokušao da pronađe svoje zaštitnike iz tog perioda. Madeleine Albright, Clintonove i tako dalje. I da im kaže, ljudi, ako mene budu sudili za žutu kuću, pa vi znate dokle će to doći. I nema optužiti za žutu kuću. Sa druge strane, kad je otišao do Erdogana, on je pokušao da mu prikaže da nisu Albanci protiv Turske, da nisu protiv njegove vlasti, protiv njega lično i tako dalje. Međutim, Erdogan je to, po svim informacijama koje smo dobili, jako hladno primio i faktički ta njegova poseta, Tačijeva poseta Ankari je ostala bez ikakvih rezultata. 42, znači, vojnici se na toj slovački kontingent. Da, ako govorimo o tom... Da, koji se uništeni v toj avion. Вие се сомневате, во тој интервју во Спутник, јас вијам читано, и велите дека се сомневате дека НАТО структури го имаат срушен тој авион, за да се скријат трагите, да се скријат доказите на таа трговија со човечки органи. Управо така. Тоа е сериозно обвинување, знаете, вие. To nisam ja, ja samo interpretiram sumnje ova dva udruženja poginulih. Тогаш е министер за надворешни работи на Словачка Мирослав Лајчак, затоа го спомнавме. Tako je, upravo tako. Znači, ja govorim o sumnjama slovačkih udruženja i ljudi u velikoj meri gore. Između ostalog, ovaj novinar koji je ubijen i zbog koga su nastale gore velike demonstracije, on je upravo pisao o tom problemu. O Slovačkoj? Slovačkoj. Upravo je otvarao taj problem. I bio na strani porodica poginulih. Tamo ima dva udruženja koji zdušno rade na tome da se obnovi istraga oko pada aviona i ona je konačno rešenje doneto da se veliki deo te dokumentacije obnaroduje, da se otvori, jer je ona zatvorena bila za javnost i pre nekih par meseci je doneta odluka da se nekih 70% dokumenata koji su vezani za pad aviona obnove, odnosno obnaroduju i da se istraga obnovi, ali i ne čitav kontingent tih dokumenata. Naši prijatelji u Slovačkoj posjeduju ta dokumenta, ali ne smeju da ih objave dok se ne donese takva odluka od strane Ministarstva odbrane. Znači, Lajčak sušnost gi krije... Lajčaka direktno oni gore krive ga za prikrivanje, odnosno sprečavanje obnavljanja istrage uzroka pada tog aviona. Vodogor su NATO. Tako je. Drugo udruženje koje pominjem je udruženje veterana mirovnih misija Slovačke. Dakle, to su ljudi koji su isto tako kao i ovi koji su poginuli bili u misijama. Profesionalci ljudi. Koji se somnevaат. Tako je, koji sumnjaju jako. Дека je namerno srušen avion. Da se skrija tragite. Upravo tako. I da su u avionu bile uskladištene aluminijumske kutije. To je Antonov 26, mislim, on je transportni 26 ili 24. 24 transportni je 26. On je kao putničko-transportni avion, vojni avion, iz kontingenta slovačkih snaga, iz onog bivšeg dela Sovjetskog saveza, dok su oni bili u istočnom bloku. Taj avion je uzleteo sa prištinskog aerodroma, 2 sata je kasnilo sve to, jer se on nalazio u nekakvoj sumnjivoj opravci u hangarima. I niko ne zna šta se dogodilo tamo. Avion je pao na gotovo blizu mađarsko-slovačke granice, neposredno preko puta sa druge strane u Slovačkoj nalazi se, u mestu Trnava nalazi se NATO baza. Helikopteri iz te NATO baze su došli, zatvorili područje Mađarske, gde je pao taj avion, sprečili mađarske spasioce nekih 14 sati da priđu mestu pada aviona i kada su spasioci došli, videli su samo gola raskomadana tela, bez odeće, bez ličnih stvari, kompjutera, telefona, bilo čega, naravno i tih kutija za koje tvrde oni koji su smenili taj kontingent, su pomagali utovaru, da je u tim kutijama upravo bili dokazi o zločinima NATO-a, uz veliku sumnju da se radi o dokazima o žrtvama trgovine organima. Жолта куќа. Што е вистината за жолта куќа? Тоа е едното прашање и второто прашање е многу интересно, например. Гледате, Топ Чанел излага пред месец дена. Албански Топ Чанел со одредена анализа дека одредени тренинг кампови
кај што овие структури не само што се тренираат, туку им се баѓаат каде што прават одредени активности во Косово, Македонија, така натаму, се наоѓаат на територија на Албанија. Така е. И според толкувањето на Top Channel, некои правни експерти тамо тоа им го објаснуваат, ако камповите се наоѓаат на територија на Албанија и Албанија ќе мора да ја прифати юрисдикцијата И на тој- odgovornost, znači morat će da izručuje eventualno one Svojite koji se nalaze na građani. tome, da obezbedi teritoriju gde će istražitelji moći da traže dokaze, da sami dokaze koje imaju daju gore i na kraju krajeva se postavlja pitanje odgovornosti albanske vlasti. мешање во Albanske države. мешање во внатрешни Директно, прилики директно, на тогашна СР Југославија. Tako je, tako je. Абаш Џука, односно Али Ахмети, тогаш под псевдоним Абаш Џука 97-98 година, се јавува во тие кампови. Не се јавува како трениран, туку се јавува како инструктор. Клучна личност, значи сите го поценуваат Али Ахмети, меѓутоа сите анализи кои се направени велат дека Али Ахмети всушност е еден од тројцата, четворица клучни играчи на ОВК, на УЧК 97, 98, 99 година и всушност таа постара генерација го топорува или го исфрла во првите редови Хашим Тачи за да може тие од позадина да делуваат. Имате ли ви информации, пошто ги знаете работите, без малку сте на добар ден со Хашкиот трибунал, дека од Македонија одредени команданти може би да завршат исто како Хашим Тачи, Али Ахмети беше повикан на сослушување. Кажа дека е повикан не во својство на сведок, туку во својство на учесник. Гзимо Стрени беше началник на генералштабот на ООН на 2001 година, 2001 година на Така е. Македонија, меѓутоа беше на Косовски заштитен корпус. Tako je. Се демобилизираше, се повлече од функцијата, па дојде да биде началник на генералштаб на ООН. Upravo jedan deo onog kontingenta od 4.500 je ušao u sastav Kosovskog zaštitnog korpusa, jedan deo je demobilisan koji je obukao predsvukao uniforme odelo, otišao u politiku, a onaj jedan preostali deo, o čemu smo govorili, je prebačen u Makedoniju. Имате ли информации дека дел од македонците, односно албанците во Македонија, учека во Македонија може да заврши во Хашкиот? Apsolutno, po ovom kriterijumu može, jer su i oni učestvovali u zločinima na Kosovu u tom periodu koji obuhvata jurisdikciju nadležnost ovog suda. Da podsjetim, pred ovim sudom može da odgovara svako koji je izvršio zločin na teritoriji Kosova i Metohije u periodu 98., 99. i 2000. godina. Te 3 godine. Takvih primjera imate mnogo od vaših makedonskih Albanaca, da kažem, ili državljana Makedonije, Albanaca, koji su učestvovali u tim događajima i koji su kasnije poslužili kao jedna vrsta aktivista i organizatora onih nemilih događaja u Makedoniji posle 2000. godina. Жолта куќа. Кој може да одговара за жолта куќа? И дали е тоа фама или е вистинска приказна за огромно злосторство, трговија со човечки органи? Нема да биде офатена во овој случај со Хашим Тачи, меѓутоа еден ден некој ќе треба да ја отвори таа жолта куќа. Што е суштината на жолта видите. куќа? Вие сте истражувале тамо, сте говореле, сте имале неколку интервјуа на таа тема. Da, ja ću vam reći, prvi ko je pomenuo tu žutu kuću, neverovatno, ali istinito, to je bila Carla Del Ponte, bivši tužilac Haškog tribunala. Znači osoba koja je ostala zabeležena u istoriji međunarodnog prava kao osoba koja je na najneprincipijelniji način tumačila pravne norme na štetu Srba. А таа е спомна прва жолта куќа. Ali to je kada je bila tužilac. Onog trenutka kad je prestala da bude tužilac, i to je kod njih model, i kod sudija i kod tužilaca gore u Hagu bio, kad prestanu da budu, oni počinju da pametuju i počinju da peru svoju savest i da govore o onome šta nije bilo dobro. Tako i Carla Del Ponte u svojoj knjizi pomenula da su postojale istrage, da su postojali čvrsti dokazi o tome da je žuta kuća služila kao mesto gde su vađeni organi i transportovani dalje na avione, brodovi i tako dalje, gde su bolnice, brodovi bili u Jadranu, to nije nikakva novina. Dakle, da u Jadranu naspram albanske obale bilo nekoliko bolnica, brodova gde su transplantovani organi, gde je transplantacija organa vršena, gde su čekali pacijenti i gde je organi koji su vađeni nošeni pod određenim uslovima do te same bolnice i vršena transplantacija. Jer onaj ko plati u Americi 50-100 hiljada dolara da mu se transplantira bubreg i tako dalje, on ne zna od koga bubreg taj dolazi. On ne zna da je iza toga stoji ozbiljna kriminalna međunarodna organizacija, čiji je sastavni deo upravo i jedan deo NATO-a. Žuta kuća i o dokaze o postojanju žute kuće i onome što se u njoj događalo su postojali u Haškom tribunalu. I upravo Carla Del Ponte o tome govori.
o tim dokazima. Onog trenutka kad je objavljena njena knjiga, odjednom se dogodilo da kada se krenulo da se u depou Haškog tribunala ili tužilaštva pronađu ti predmeti koji su služili kao dokaz, rečeno je, pa oni su uništeni zbog toga što Haško tužilaštvo nema interesovanja za gonjenje, pa da ne bi zauzimali prostor. Dakle, špricevi, zapisnici u izviđaju tamo, zatim nekakvi lekovi i sve ono što je nađeno u okolini žute kuće, hemijska sredstva, lekovi koji odgovaraju upravo upotrebi u takvim jaki anestetici i sve ostalo, u takvim situacijama su netragom nestali. Uništeni su u Haškom tribunalu. To je učinio upravo onaj faktor koji štiti deo NATO-a koji u tome učestvovao. Jer bi otvaranjem te čitave priče to otišlo direktno ka vrhu američke vlasti tadašnje. I oni štite svoje saveznike. Oni ih štite i kroz način da otklone svedoke, da se onemogući krivično gonjenje, kao i da se sklone materijalni dokazi. A ovo slučaj žute kuće i uništavanja tih dokaza pred Haškim tribunalom, vađenja iz depoa tužilaštva i suda i njihovog tobože uništenja, niko ne zna da li je to uništeno, ali stoji samo beleška da je to uništeno gore, se dogodilo nakon što je Carla Del Ponte objavila to u svojoj knjizi. Dakle, ta ovdje ambasador na Švajcarijevo Argentina, ako ne se lažem? Da. I kako ambasador na Švajcarijevo Argentina je objavila ta knjiga. Onda je njoj proradila savest, pa je onda ona krenula da priča kao da bi... Pa se formira komisijata na Dick Marty. Tako je. Onda dolazi Dick Marty, jedan ozbiljan čovek, jedan ozbiljan forenzičar, jedan ozbiljan stručnjak međunarodnog krivičnog prava, čiji nalazi su bili toliko jaki da preko toga nije moglo da se pređe. I njegovi nalazi po pitanju žute kuće su potvrdili u velikoj meri, u najvećoj meri ono što je Carla Del Ponte samo pomenula. I još nešto, nije samo žuta kuća na teritoriji Albanije bila problematična, bilo je još nekoliko tačaka, logora gde se to radilo. Kaj se ti je logori? To su logori gore na severu Albanije, uglavnom u tom delu u blizini Burelja, Kukiša, Tropoje i tako dalje. Tamo gde su inače i bili logori za obuku učeka, pored tih logora bili su i zatvori, i ti zatvori će biti sastavni deo krivice i interesovanja ovog suda gore i tužilaštva sada u Hagu, a pored tih zatvora, jer tu je najlakše bilo obezbeđivati, nalazili su se objekti, kontejneri, priručne bolnice u kojima su određeni zatvorenicima vadili organi. Mi smo još 98. godine, dakle nije trgovina organima počela u vreme bombardovanja. Trgovina organima je počela znatno ranije, još 98. godine, kada se UČK naoružavala. Jer nikome Amerikanci ne daju džabe oružje. Oružje možeš da dobiješ, ali ćeš to da platiš bubrezima, jetrama, srcima i ostalim stvarima. Prema tome, 98. Još 98. godine smo mi u Metohiji naišli na tragove nekih lekara koji su učestvovali u selektovanju zarobljenih Srba i nealbanaca, kao i Albanaca pojedinih, u njihovom selektovanju po zdravstvenom stanju, jer su oni najzdraviji, najčvršći, sa najboljim organima, trebali da budu transportovani iz Albanije i to je učinjeno. I mi smo imali slučaj jednog lekara iz Đakovice koji je bio uhvaćen, zarobljen i tako dalje i pod veoma nejasnim okolnostima pušten iz zatvora. Da bismo kasnije saznali da su tu u pitanju bila korupcija, neke ogromne pare i tako dalje, sa nekim delom naše službe bezbednosti u tom trenutku. Za koga se tvrdi da je bio glavni za korupciju, za selekciju zatvorenika na teritoriji Kosova i Metohije, pogotovo Metohiju tog gore dela, koji bi prebacivani bili za Albaniju, a naravno netragom nestali, više nikada nisu pronađeni i očigledno da se radi o ljudima kojima su u nastavku toga vađeni organi. Znači, gi proverova, gi testira, najzdravite. Tako je. Gi nosivo kampovi, gleda koliko inteligentno oni ima to napravljeno. Znači, pravat Kuk Stropoja, Severna Albanija, kampovi za trening, i do tija kampovi pravat odredeni kampovi kaj što treba da se zimat organi, da se mačat luge. Zato i suda sega u Haške tribunal. Vidite, i nakon okončanja rata, znači posle 99. godine, posle dolaska međunarodnih snaga, vi ste videli da u Prištini i okolini su postojale bolnice i kojima se to nastavilo da radi. Da, jer to je unosan posao. Da, i po NATO. To je unosan posao. I onda se pojavlja onaj turski lekar tamo koji je tamo radio i tako dalje. Setite se svega toga. Ogromna je cena, vidite, nažalost, to je jedna teška stvar reći, cena organizma ljudskog.
ali da kažu da u idealnim okolnostima 56 ljudskih organa po sadašnjim medicinskim metodama može da se transplantira. 56. 56. Što parnih, što neparnih. Znači, bubrezi su parni, šta ja znam, drugi organi, delovi oka i tako dalje, i tako dalje. Pa do krvi, krv se nikad nije računala kao neki ozbiljan organ na kome je moglo da se zaradi. Ali srce, jetra, bubrezi, pa i koštana srž i tako dalje. Znači, 56 organa. U idealnim okolnostima, kad kažem idealnim okolnostima, za te trgovce ljudskom nesrećom. Kako njih nazvati drugačije? Ne mogu da nađem adekvatan izraz za njih. Oni mogu da postignu na svetskom tržištu cenu jednog organizma do $10 miliona. 10 milioni. Tako je. Što najskapo se proda? Jer ako dođe američki neki ili bilo koji milioner, kineski, nije bitno odakle god, ako ima pari. Ako ima velike pare, on traži kvalitetan organ, iako ima organ koji može da se primi na njegov slučaj i da on sebi produži život i tako dalje, i tako dalje, pa to njemu ne znači ništa. Što odeša najskapo na pazarot? Koji organi najskapo se prodava? Pa najskuplje se prodavali naravno srce, jetre i najčešće. I najčešće. Najčešće srce, jetre, bubrezi, to je bilo ono što je bilo uobičajeno. Uostalom, vidite, ovi bogataši u svetu, počeo od Soroša pa nadalje, vidite koliko žive, svi koliko odliče, preko 100 godina. Da, site se. To mi trebalo da pokaže ko ima više para, on živi, ali nažalost, većina njih ima veliki broj transplantacija u toku svog tog pomakog perioda života kad im je produžava život. Srce, bubrezi, jetre, slezina i tako dalje. Vaše ime se spomnula vo fonot na državni otudar vo Crna Gora. General Dikić. Da. Vaš blizok prijatelj. Yes. I zato del na crnogorskите mediji. Освен ние што се појавате во функција на адвокат, вие се појавате и во сосема некои други контексти тамо во Црна Гора, токму поради врската со генерал Дикич. Да. Руската служба и српските служби прават државен удар нели во Црна Гора, тоа е приказната, која треба да го собере од власт Мило Џукановиќ. Мило Џукановиќ сега пораза на изборите, веќе може слободно да се каже што е суштината, кој де факто учествува, кој ги дава парите и што е суштината на тој државен удар во Црна Гора. Видите, тоа е био еден план кој nije осмислила Crnogorska obaveštajna služba, jer oni nemaju toliko inventivnosti, pameti da to urade. To je tipičan engleski rukopis. Znači, klasičan MI6 rukopis. Ono što bi rekli u obaveštajnim krugovima. Zamišljena i napravljena varijanta u kojoj u slučaju da Milo Đukanović počinje da gubi, a on je počeo da gubi 2016. godine, jer je izlaznost bila tolika da do kraja dana se očekivala izlaznost koja bi ga porazila. Što se sluči сега? Negde u 15 časova su oni proglasili navodno taj državni udar, koji je, nažalost, jedna inscenirana stvar. I moja uloga je bila u tome da demontiram i kroz sudski postupak u kome sam branio generala Dikića, otvorim tu Pandorinu kutiju, koja se evo do današnjeg dana otvora i pokazat će se kolika je i kakva to budalaština, odnosno izmišljotina, koja je imala za svrhu da se prekine izlaznost, da bi Milo Đukanović dobio izbore i da se stvaranjem vanrednog stanja, tobože zbog državnog udara, u vrlo kratkom vremenskom periodu iza toga Crna Gora uđe NATO bez otpora i bez referenduma. I to se dogodilo. Oni su ostvarili oba ta cilja. Međutim, napravili su jedan previd, napravili su jednu grešku, nije im to bilo dovoljno. Nego kao playmaker koji oduzme loptu kod svog koša, predribla ceo protivnički tim, dođe da položi loptu i da postigne poen, on hoće da zakuca. A onda se lopta odbije od obruča i izleti. I onda je sve džabe radio prethodno. To su crnogorske vlasti uradile s provođenjem sudskog postupka protiv ovih ljudi dole, pa i protiv generala Dikića. Jer se kroz taj sudski postupak faktički otvorila Pandorina kutija, gde se pokazalo da je to čitav proces koji je montiran, da su zloupotrebljena imena nekih ljudi i nekih kontakata između određenih struktura iz Srbije, Crne Gore, Rusije i tako dalje, a da jedno od ključnih uloga su upravo odigrali neki ljudi iz Hrvatske i Ukrajine, čiji je novac bio upravo usmeren na to da se dođe do te faze, da može da se organizuje nekoliko ljudi, 10 ljudi koji će da odu dole, a koji će se prikazati kao nekakva vojska, nekakvi specijalci, čista glupost, vodoinstalateri,
nekakve žene koje su pripadnici nekakvog četničkog pokreta i tako dalje, oni su njih proglasili kontingentom koji je trebao da sruši Mila Đukanovića, da ga ubije i tako dalje. To je jedna potpuna budalaština. Znači mi 6 ga organizira cijelo to, scenariju to projektuje tako na tamo. I sad ću vam reći još jednu stvar. U zatvorima u Crnoj Gori u trenutku kada sam ja dole branio, nalazilo se u početku više od 10, a kasnije 8 pa 6 državljana Srbije. Nijednom ambasador Srbije nije došao da vidi šta se radi sa tim ljudima, da uđe u sudnicu. Predstavnik ambasade, konzulata, bilo ko. Ali je zato predstavnik engleske ambasade svakog dana bio na suđenju, bilo da se drži, bilo da se odlaži. Zašto? Pratio je sprovođenje nastavka plana njihovog, da li to ide kako treba. Milo Đukanović, dolgo vreme vi kontroliraše delo od bezbednostnite strukturi. Milo Đukanović imao jedan veliki deo upliva u bezbednostne strukture i policijske strukture u Srbiji. I, nažalost, taj deo bezbednostne struktura Srbije mu je pružao podršku u tom, jer to ne bi mogli sami da urade. Koji su ovi ukrajinski, hrvatski igrači koji učestvuju? Pa pominju se izvesna imena nekakvog Vjenceslava Bujića koji se prikazivao kao proruski čovek, kao ruski čovek i tako dalje. Ispostavilo se da je to vlasnik neke agencije koja se bavila posredovanjem u prostituciji i odvođenjem ratnih veterana na ratišta u Ukrajini i tako dalje, za pare naravno. I preko njega su očigledno, on je jako bliskim odnosima bio sa tim zaštićenim svedokom Svinćevićem, sa tim drugim zaštićenim svedokom Pajom Milimirovićem i sve to zajedno dovodi do jednog ozbiljnog zaključka da su u stvari, da novac nema veze nikakve sa Rusijom, sa ruskim nekim bezbednostnim strukturama, bilo što drugo, već upravo da je inscenira na taj način da izgleda kao da je iz Rusije. Stvarno zbor za čovjek koji prodava oružje i prodava prostitutke. Tako je. I tu ga finansira, na vodnici to je državno da. Znate, ovaj naš period, nesrećni period ove tranzicije od raspada Jugoslavije pa na ovamo, obeležen je tim ljudima koji su trgovali tuđom nesrećom. Imate mnogo nevladinih organizacija, mnogo vlasnika tih agencija i tako dalje, koji su trgovali tuđom nesrećom. Našom nesrećom ovdje. On je snimki telefonski. Razgovor Milo Đukanović, Deripaska, Oleg Deripaska. Da, videli ste to. Gde je Milo Đukanović, gde je ročen, ministar Savezne Republike Jugoslavije tada u Moskvi, koji je Crnogorac i do dan dana savjetnik Mila Đukanovića i tako dalje. Odlično ga je savjetovao kako je završio. Razgovara sa Deripaskom, Olegom Deripaskom, pa razgovara sa Milom Đukanovićem, ponovo sa Deripaskom i tako dalje. Iz tih razgovora koje ste čuli objavljenih tamo, ako se napravi dobra analiza toga, a to nije problematično, ja dobro govorim ruski pa mogu jedno i drugo da pratim savršeno, dolazite do zaključka da je crnogorska nezavisnost, do crnogorske nezavisnosti, odnosno odvajanja od SRJ, došlo čistom korupcijom. I to korupcijom Venecijanske komisije. I to na sledeći način. Da je Milo Đukanović od Albanaca dobio 30 miliona, kojima su Albanci platili faktički razbijanje SRJ, jer po njihovom poimanju Kumanovskog sporazuma i kasnije Ahtisarijeva plan od Ahtisari. Tako je. Znači, Albanci te... Nemojte mešati sada plan Ahtisarija. Dakle, Albanci su platili razbijanje Jugoslavije da bi mogli da kažu jeste, mi smo bili u sastavu SRJ, ali nismo u sastavu Srbije. I da se na taj način olakša već 2 godine nakon toga, znači to je 2006. godine referendum u Crnoj Gori, odvajanje Crne Gore, nema više Jugoslavije, ako nema Jugoslavije, onda i Kosovo može da se odvoji. To je njihov koncept bio. I oni su ga platili 30 miliona crnih para, 30 miliona evra, koje su date Milu Đukanoviću, odnosno ne Milu Đukanoviću direktno, nego Olegu Deripaski. Oleg Deripaska, ruski tajkun, je preko svog ličnog prijatelja Pitera Manka, koji je inače ugledni američki kongresmen demokratski, a ovaj lični prijatelj sa Lajčakom, preko Lajčaka, te pare su došle do Venecijanske komisije, koja je cenzus od 75% za odvajanje od SRJ snizila na 55% koliko su oni postigli na referendumu. Oni su postigli 55,4%. A to znači da bi 75% bilo nedostižno. Matematički precizno. Znači 30 milijuni evra. Vadat kosovski igrači, kosovska mafija, kosovski lobisti, neko je kosovska struktura i mu davana Milo Đukanović, Oleg Deripaska. Со помош на Олег Дерипаска и со Мирослав Лајчак, кој го спомнаме веќе втори или трет пат во нашата приказна. Лајчак е одмах поставио свог дадени пари во Венецијанска комисија. Тако е.
koje treba da je толкување, Tako дека je. цензус од не е Tako je. 75%, што црногорците никој, туку Tako е je. 55%. Tako je. Точно колку што знае дека може да Kad извади. ukrstite te razgovori, čujete šta se kome govore, ne govore ni otvoreno u tome, malo onako u šiframa, ali tačno se vidi, Дерипаска е прв кој вели, нели Дерипаска смета дека е близо pa je li Deripaska dobio kao nagradu aluminijski kombinat Titograd? го доби. Tako je. Da. I dobio je 3 godine besplatnu struju za rad tog kombinata. Дерипаска сега се јавува после изборите во Америка, веќе 5 или 6 ноември, меѓу првите кои вели Трамп треба да го прифати поразот Da. и дека Бајден ќе биде нов председател. On je predstavnik tog korporativnog dela globalne neoliberalne ekonomije. Iako je on Rus ili Jevrej poreklom, ali nije bitno. On predstavlja sastavni deo tog dela svetske globalne oligarhije koji vladaju svetom na taj način što vladaju pojedinim državama. I preko tih država vladaju svetom. To su pre svega Sjedinjene Američke Države. Jer nijednom državom vladati ne možeš vladati čitavim svetom, ali Sjedinjenim Američkim Državama možeš, jer Sjedinjene Američke Države su bile suveren čitav svet. Петрновиќ, вие бевте шеф на тимот што го бранеше Радован Караджич во ХАК. Jeste. Го знаете системот како функционира. Apsolutno. Ratko Mladić isto го познавате, кој разговарав. Pomagao sam i njihovoj odbrani, pomagao sam i odbrani Miloševića i odbrani Šešelja, sve kome sam god mogao. Inače, pre toga sam bio i u timu Šljivančanina. Да, кога е слободен, нели Веселин Штеванчин. Што се случува тамо? Што се случува во ХАК? Haški Kako tribunal je bio funkcionira? ništa drugo nego disciplinski organ NATO, koji je trebao kroz sudske presude da konvalidira silom postignuto stanje na terenu. Финансиран претежно со исламски пари. Ne samo sa islamske, nego i Saudijska američke, naravno. Američke, da. Tako je. Saudijska A Arabija. inače, poznata je stvar kada je Saudijska Arabija u jednom trenutku dala donaciju od $120 miliona u trenutku kada je trebala da se izvadi iz fioke optužnica protiv Alije Izetbegovića. Jer i protiv Alije Izetbegovića i protiv Franje Tuđmana, nažalost i protiv Vuka Draškovića, su postojale optužnice koje nikada nisu aktivirane. Значи вади донација. I svako je od njih дава донација саудиска. platio nečim. Donacija Saudijske Arabije za rad tribunala gore se poklapa sa stavljanjem u fioku predmeta, odnosno optužnice protiv Alije Izetbegovića, koja je ostala u fioci dok je on umro. Isto se dogodilo i sa Franjom Tuđmanom, a što se tiče Vuka Draškovića, on je svoju optužnicu, odnosno neobelodanjivanje, neaktiviranje njegove optužnice, platio izdajama koje je učinio i potpisima koje je učinio u vreme dok je bio ministar spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije. Што вика Радован Караджич? Што е суштината на војната во Босна? U Bosni je potpaljen fitilj građanskog rata koji se pretvorio, nažalost, i u verski rat. Биеќе ви велите, Sa velikim teškim posledicama. така го почнавме разговорот, дека на мапа нација. Tako je. Само Босна е оган. Kraje 70. godina. Da, Bosna kraje je su- buktala. Da. Znači, oni su svesno znali Deka da ako Bosna- se tu izazove sukob, da će on biti krvav. Да. Jer tamo su isukali noževe i svi se međusobno Јас го разговарам, да речеме, синот на Радко Младич велат, одредени процеси ги немавме под контрола. Naravno. Некој намерно правеше процесите да се катализират, да излезат надвор од контрола. Izazivanje haosa je odličan recept za izazivanje sveopšteg ubijanja. A to su upravo i oni učinili na terenu. И кога има сеопшто убивање, вие вадите само елементи Tako je. што ви одговарат. I, nažalost, u tom sveopštem ubivanju došlo je do gotovo srazmernog stradanja stanovništva sve tri nacije. Sve tri nacije. Kad pogledate broj stanovnika Srba, muslimana i Hrvata, gotovo u 1,5% se razlikuje onoliko koliko su stradali u odnosu na broj. Što znači, verski i građanski rat nema logiku. Svakog ubija. Svakog se štiti i svakog ubija. Gde je prednost ili neka moralna prednost srpskog stradanja? Preko 80% srpskih žrtava su stradala u selima i neposrednoj okolini sela odakle su oni porekli. Ili mesta. Za razliku, recimo, od muslimana. Gde je 70% muslimanskih žrtava upravo bilo na drugim teritorijama, a ne na teritorijama gde su branili svoje kuće. Што тоа значи? To znači da su se Srbi branili, da su branili svoju teritoriju, a ne zauzimali tuđu. A sa druge strane pogibija muslimana, pa delimično i Hrvata, jer tamo su ratovali svi protiv svakog. Tamo je bio rat između Hrvata i muslimana u jednom periodu i to možda najkrvaviji
u periodu kada su stigla da El Mudžahed jedinica kad je dovedena u Bosnu. Oni su strahovite zločine izvršili nad katoličkim stanovništvom u centralnoj Bosni. Znate, fratima su sečene glave, doduše, to se isto događalo i Srbima u Srebrenici i tako dalje, jer to je postao model. To nikada ranije nije postojalo kod nas. To se izgubilo tihtovskih vremena. Otkidanje glava, dekapitacija i tako dalje. To je ušlo kao jedan model pokazivanja. Подоцна таа единица ни се во сите терористички акции, дали е тоа Шпанија, дали е Лондон, дали е Сан Диего. Mnogi pripadnici te jedinice su širom sveta izazivali. 11. septembri i така натаму. Mnogi pripadnici te jedinice su ostali da žive u Bosni, zasnovali svoje porodice, predstavljaju spavače koji u svakom trenutku mogu da krenu po Evropi i to je jedna tempirana bomba. Mnogi od njih su učestvovali, vi znate da su trojica od onih koji su bili u ratu u Bosni učestvovali u rušenju kula na bliznakinje napadu 11. septembra. I to nije bilo dovoljno ni svetu, ni Americi da kažu čekajte ljudi, pa ako postoji terorizam, pa to je terorizam. Nego njihovi dupli standardi u kojoj postoje dobri i loši teroristi. Teroristi koji sarađuju sa mnom su dobri teroristi, a onda oni više ni nisu ne teroristi, nego su borci za slobodu kao UČK, jer sarađuju sa mnom i slušaju me, i loši teroristi, to je oni koji su protiv mene, oni su teroristi. Dakle, dupli standardi su doveli do takvih apsurda koji se dogodili. Виена им беше центарот, од каде тие саудиски пари, исламски пари, потоа се враќа во Босна и Херцеговина. И сега во Виена пред 1,5 месец, албанец со потекло од Македонија, секојаш кога ќе има некоја глупост, тогаш се тие албанци со потекло од Македонија или македонци од албанско потекло, кога е добро, тогаш не ја признават нели Македонија. Од Челопек, од истото место кај што е Љубе Бошковски, прави еден грозоморен масакар во Виена и во Австрија. Карма. Тако е. Значи, таа структура која беше во Виена, кој тие ја подценува, која смета дека ќе имаат под контрола, им излезе надвор од контрола. Франција, Австрија. Ali vidite, to je interesantno, taj momak je druga generacija koja je rođen gore. Koliko sam ja razumeo. Da. On je rođen u Makedoniji, rođen gore, čiji su roditelji iz Makedonije. Но има пасош. Ali ima makedonski pasoš. И не се знае дали го има добиено од од Министерството за надворешни работи или од амбасадата во... Hoću da vam kažem da taj islamski ekstremizam je jako opasan utoliko što nisu čak i one generacije koje su više generacijski rasle na određenom prostoru, nisu zaštićeni da ne budu njihovi članovi. Тие долгорочно работат. Tako je. Значи веќе се гледа дека има одреден ракопис, одреден концепт и така натаму. Znate, javna je tajna da je Bin Laden bio u poseti i to u 2 navrata Bosni i Hercegovini i da je bio lično kod Ali Izetbegovića. Bin Laden. Имаше информации дека... Šta će više onda pokazati ko je problem i šta je problem za čitavu Evropu, možda i svet ovdje? Имаше информација дека 97 година и кај Сали Бериша па беше демантирано, доста невешто беше демантирано, но беше присутен во регионот. Demantuje se zbog toga što to ima određene posljedice, pa mora da se demantuje. I onda se učute. Вие сте застапник на вакцината Спутник 5. Спутник 5 или Спутник В? Кој е вистинско име, бидејќи не е Спутник 5. Спутник 5. Значи, В тоа е всушност латинско. Tako je. To je rimsko 5 i to je oznaka zvanična. Значи, вие сте представник на... Ja sam predstavnik kompanije koja na Balkanu hoće da tu vakcinu, odnosno licencu te vakcine ustupi državama na Balkanu da je proizvode u svrhu vakcinacije sopstvenog stanovništva kao i za zajedničku prodaju na tržištu. Значи, вие сте за Србија и за целиот Балкански полуостров. Tako je, upravo tako. Има ли индици дека таа вакцина може да се произведува тука во Србија? Kako da ne? Ona može apsolutno. Imamo Torlak ovde koji može da proizvede tu vakcinu, odnosno da licenciranu tu vakcinu proizvede i da to bude zajednički posao između te ruske kompanije i našeg Torlaka. I da ne samo obezbedimo dovoljnu količinu vakcina za nas, za Srbiju, nego da prodamo tu vakcinu i okolnim narodima i okolnim državama. Naravno, ona treba da bude dostupna svima ako je to tako, ako je to princip. Međutim, sada imate jedan apsurd u tome, koji će upravo ovaj period vakcinacije post virusne izaći na videlo. Ние имаме 3 периоди. Tako je. Во целиот процес. Predvirusni, virusni i vakcinacioni. Postvirusni. Tako je, postvirusni. I svi oni, tačno će se sada videti po tome ko i čija će se vakcina prodavati na svetskom tržištu, odnosno kako će Svetska zdravstvena organizacija kao nadnacionalna vlada naterati
male države i ostale države da kupe baš tu vakcinu, Sekund. a ne onu koja je najjeftinija, najbolja, a ja vam tvrdim da je to vakcina Sputnik 5. Znači, Jer ona će biti 5 puta jeftinija u konačnom, ako se proizvodi ovde, nego vakcina koja može da se kupi kod Pfizera ili kod Moderna. Petronić. Znači, ovo nije EPP, nije ekonomski deo, ovo je samo analiza jednog... Сега мислам дека во поствирусниот период ние точно ќе дознаеме кој го има направено вирусот. Upravo tako. Бидејќи тие вакцини што ќе бидат фаворизирани од Upravo Светска tako. здравствена организација, тие ќе има индикации дека го направиле. Vidite, ima jedna osnovna stvar. Nema više nikog u svetu koji veruje da je ovaj virus iz prirode. On nije iz prirode. On je modifikovan u laboratoriji i moguće da je to Wuhanska laboratorija, ali to nije državna laboratorija Kine, ona je u akcionarskom suvlasništvu određenih svetskih farmaceutskih kompanija. I kada budete videli koja vakcina će biti proglašena za jedinu važeću ili jedinu najbolju vakcinu na svetu i uslovlja vas da moraš tu vakcinu da primiš da bi ušao na aerodrom, avion, da bi otputovao u stranu zemlju i tako dalje, vidjet ćete ko stoji iza COVID-19. Еве, например, се Квантас, австралијски вели дека без вакцини Ne možete ući u avion. нема да дозвола да се влезе во авион. Tako je, Ако веќе се каже дека мора да биде вакцина од одреден производител, tako je. тогаш вие не може да одите на отворено првенство во Австралија, да речеме Нова Джокович. Ne možete da Прво, se takmičite, da putujete, da idete, da se bavite biznisom. Ако не е вакциниран, Тако е. и ако не е вакциниран со одредена вакцина, Тако е. кој има сертификат на Светска здравствена. Tako je. Сега ќе почнат парите големи да се прават. До сега броевме. Nisu samo, ne, i do sada su velike pare potrošili. Ogromne pare su potrošili za niži i srednji sloj. A enormno se obogatio ta Elita. vrhuška 40 милиарди Безос. farmaceutska vrhuška. Да. Многу пари се направени. Ogromne pare, ogromne. I imate još sad taj problem. Problem da se sada pokriva štampanje novca, pokrivaju 11 ekonomski problemi koji imaju... милиарди Трамп долари има само Тако е. шприцано во американската. Тако Значи Трамп кој не велевме ќе дојде ќе го ослободи светот, он е Робин Худ и така. Тоа се две структури на длабоката држава. Tako je, oni se međusobno sukobljavaju i gde god vidite u svetu različite interese, računajte da su to unutar američki različiti interesi u okviru njihove duboke Но države. за пари секоја се договарат. Tako je. Ко стана одбор за пари, разлика е дали ќе бидат 10.000 милиарди или ќе бидат 15.000. Ja sam ubeđen da je ovo bila poslednja velika preraspodela ekonomskog bogatstva u svetu. Да. Jer je neoliberalni globalizam napravio kontraudar sa ovim, jer on 10-ak zadnjih godina gubio, jako je gubio. On je padao i već je bio na kolenima. I ovo je posljednji pokušaj njegovog kontraudara da bi se vratio ponovo na svetsku scenu i da se vide da korporacije vladaju država. Znači, to je direktan sukob između etatizma i korporativizma. Znači, korporacije protiv države. Korporacije vladaju državama, a ne države korporacijama. To je suština svetskih međunarodnih odnosa. To je problem kojima smo sada izloženi. Ovo sada što se događa, ogromne novce su oni uzeli od sirotinje, malih država, srednjih slojeva, istrpali u džepove tajkuna. Ko je dobio zbog toga što prodavnice ne mogu da rade? Pa dobio Jeff Bezos i ostali koji preko čijih mreža se rade online kupovine, tako? I to košta. Ko je dobio zbog toga što moraš da kupiš masku, da kupiš rukavice, da kupiš nekakav lek i tako dalje i tako dalje? Farmaceutska industrija. Ko će konačno dobiti kada dođe do vakcinacije i vidjet ćemo koliko će to vakcinacija? Opet farmaceutska industrija. Zoom, to što го произведува Кој Zoom, изгубио? ќе седат дома луѓето. Izgubilo je čovečanstvo. Добро, колку ќе чини I zato sam ja ustvrdio možda jednu jeretičku misao, ako mi dozvolite. U više navrata sam još početkom ove pojave korone rekao i ustvrdio, kada još nije bilo nikakve na vidiku neke vakcine, ja sam rekao, sve vakcine koje budu napravile hemijska industrija, farmaceutska industrija i tako dalje, će biti samo privremene. Jedina prava vakcina postoji, a to je naći onoga ko je smislio da se pusti virus da bi se izazvao ovakav haos u svetu i njega sankcionisati. To je prava vakcina. Zašto? Zato što ćemo imati vakcinu koja će da spreči COVID-19, pojavit će se COVID-21, pojavit će se neki drugi virus. Jer ovo je model kojim je sada se uigrava igranje sa ljudskom sudbinom i ljudskom rasom.
im dade efekti ovaj model, Naravno da je im dobro. donese profiti, Tako je. i koliko im donesi Tako profit, je. tije nema da se otkažat Tako od je, modela od koji tako dobiva, je. znači Samo morate znati još jednu stvar, mnogi koji podcenjuju i dalje ono što je Marks napisao, a mi smo to zaboravili, nekad smo ga čitali, neka usmu sada, nek pročitaju Kapital. Vidjet ćete da do jednog momenta kada dođe do dispariteta, ogromnog dispariteta, siromašnih sa jedne strane i jedne grupice bogatih, to nužno izaziva sukobe. Nekontrolisane sukobe. Što se slučilo сега? Vidjeli ste u Americi kako je to izgledalo u pojedinim trenucima. Kako to može da se lako otpe kontroli? To može da se dogodi u svakoj zemlji sveta. Tamo je, ne mislim дека je završena работа. Ne. Znači, Upravo. to U je- Americi, to američki je- izbori, bez obzira što neko smatra da su završeni, oni su otvorili Pandorinu kutiju. To je početokot. To je početak definitivnog kraja, po meni, definitivnog kraja neoliberalnog globalizma. Петрнич, колку ќе чини таа вакцина? 3 или 4 вакцини се сега во функција. Да. Едната вакцина треба да биде чувана на 70 степени под нулата, Тако е. втората некаде околу 20-25 степени, ова руската на 5 до 8 степени под нулата, има одредени најави дека таа ќе се тренира или ќе се прати Видите, стабилно да биде и над нулата од 2 до 5 степени Тако да е, биде. тако е. Бидејќи проблемот на вакцините сега како ќе бидат чувани, тоа е Vidite, očigledno da je došlo do tih imunoloških vakcina koje daju relativno dobre rezultate. Njihov procenat ide od 70 pa do čak 95%. експерти велат дека све што е над 50 е задоволително. Zadovoljavajuće. Međutim, lično mislim da možda tu ima malo i preterivanja i reklamerstva u tome, da bi se međusobno nadgornjavali čija je bolja. Ako ovaj kaže, Rusi kažu mi imamo 92,7%, ovi kažu, a mi imamo 94%. Da. A onda Rusi kažu, a mi imamo 95%. Da. I tako. Ali uglavnom, ono što vam mogu reći, to je sledeće. Ruska vakcina Sputnik 5 sada može da se drži na temperaturi od -8 stepeni. Modernina vakcina, primjera radi, potrebni su posebni uslovi, posebni kontejneri sa dubokim zamrzavanjem do -60 stepeni. Ruski proizvođač Gamelija sada se bavi novim, dakle ne promenom dejstva te vakcine, ona je ispitana, ona je delotvorna i ona nema nikakvih kontraefekata. Za sada ne. Dakle, ona se neće menjati u svom dejstvu, ali pokušavaju da je modifikuju da bi je doveli do stadijuma da se ona može čuvati u normalnim rashladnim uslovima. Dakle, od 3, 5 pa do 8 stepeni. U plusu znači u normalnom hladnjaku. Значи во нормален фриждер. I to je ta koju oni zovu nova vakcina. Znači, ona se ne razlikuje ništa od ove prve vakcine, ona se razlikuje samo o uslovima čuvanja. Која ќе биде цената? Ta cena, ako je proizvodna cena, će biti do 5 puta niža od one cene koju sada Pfizerova i Modernina vakcina. Значи 5 пати поевтино. 5 puta jeftinije. Radi se o 2 doze, da odmah razumemo, da ne bi bilo mešavine. Znači, jedna doza nije dovoljna, nego se vrši revakcinacija. Period revakcinacije je obično 30 do 50 dana od momenta prijema prve, u zavisnosti od reakcije organizma. Znači, sa 2 takve vakcine primljene se smatra da je postignut imunološki status organizma koji u narednih, ja mislim, 9 meseci, da su to njihove prognoze, ne može oboleti od. Најмал се вела 9 месеци. Da. Дури некои анализи вела дека може и до 2 години. To Има još ne вакцина. znaju, nažalost, kao i što mnogi stvari Да, многу работи се lekari ne непознати. znaju Да. o tom covidu. Па не е природен процес. Ja Кога би бил mislim, природен, da i oni koji su ga pustili u prirodu nisu Сега znali. веќе не зна, да. Nisu znali Да, šta će бидејќи тој има измутирано меѓу време Tako втора je. Ali генерација. vidite, malo je nelogično da ga puste, a da nemaju vakcinu. Pa setite se samo evo vam jedan moment. Setite se u martu onih čitavih naših, onog prvog talasa, zatvaranja, kad smo bili pod ključem, kad nam je policija bila za vratom, kad je vanredno stanje bilo i tako dalje. Jedan vrlo težak period. Vrlo težak period. U zapadnoj Evropi održavaju se vežbe NATO. 60.000 ljudi, od toga 40.000 dolazi preko okeana da drže vežbe NATO-a gore, međusobno mešaju se, nema nikakvih... I nema zaraženih. I nema zaraženih. Šta to znači? Pa vakcinisani su. Što znači? Onaj ko je pustio virus, on je vakcinu imao pre nego što je pustio virus. Тоа е суштината. Секој Tako ќе дознаеме кој го има направено. I sad ćemo vidjeti ko je taj. Фала многу. Znate kako je nekad policajac u ono vreme naše, kad je postojala bivša Jugoslavija, pa policajac kad stoje grupa dece za koje on sumnja da je neko nešto uradio, on stane preko puta njih i onda počne da trupa kao da trči. I onaj ko prvi počne da beži, znači on je. Jer ako nisi to uradio, zašto bežiš? Tako ćemo sada i sa vakcinom vidjeti. Фала многу. Беше задоволство. Hvala i vama. Ovo беше интервјуто со Горан Петриневич. Интервју по мој вкус. Ако ви се допадне интервјуто, почитувани гледачи, ви најавувам ново дружење четврток 22 часот. До четврток 22 часот. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.